أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli musulmonlar va xar. Ехерибжи вақтара чи халтин арада сюхрчвол гзаф машхур ханва. Кихлик завайбур илля ки дишехлияр пара жезва. Абурвайнин ки инсан риз кумек гу жезвач, хатта зиянни гузва. Ва иман дивай ярга авуна динсуз билел гизва. Сулейман пайғамбардин алейхиссалам девирда шейтан ривайт саварал хкашхана малаикри санин ятани қиниқ дикай ва я идлай қулуқ жезмай маса вақиайрикай извай ихтилатрик ябакализ жезвай. Шейтанри ванхай ихтилатрик саптқани цуд табни кухтун қувуна чеп келик дай ксария женерих галаз алақа авайбурия лухузвай инсанрик ака қарзавай. İnhe Banu İsrail'an nesilde jenerriz gelecek din sirçiz volhuday fikirdi üçün çıkaquna. Ha vaxtunda Süleyman Peygamberdi aleyhissalam veri sühürçi yirin kitabar kuatna sasanduqta tunu ve üçün taxtunin anik kutun emirna. Adan taxtunin patav şeytan rivay agatiz jezvaçir. Muquf agatayla abur kuzvay. Ve halq diz iklahana. Eğer za saniva yetani jenerri sirçiz volhana van khayita za akastin qil atuda. Süleyman Peygamber aleyhissalam ve iktabar çilik vadikay xabar avaybur viri i dünyadlay fidlay quluq Banu İsrail'an nesildin patav insan din sifetta voz iblisatana. Ve adabur vay xabar quna köz qimet avaçir qwan khazine hini çunu xarnavat aqaydaniza. Adavay aqayunt alabna. İblisti yargala qazna taxt qalurna ve adan kanikay eğunun emirna. İnanmış pataldi İblisti Allah'a quvuna. Eğer anay xazine jağun tavurta künezun yiq. İnsanri eğunna sanduqtin qenay kitabar xukudaydlay güğiniz İblisti lahana. İktabrin kümek taldi Süleyman Peygamberdi aleyhissalam dünyadal hayvanral paparal ve xalqaral hakim volavuna. Ha iklahan İblis viç quakna. Edilay güğiniz Süleyman aleyhissalam sühürçiyoluhuz ve neyerse serakatna ve adazatan ve kitabar gadarna çuvudri sühürçivilin kitabar işlemişiz kana. Havilay sühürçivol gzafni gzaf çuvudrin arada adet kanva. Allah Teala di Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber tirdi malum aradilay güğiniz şeytan rivayet savural xkajjez qkanaç. Xkajjez alaqaylani abrol sun qoneravatna. Süleyman Peygamberni aleyhissalam bühten rikay mihikana, Kur'an'dani ayatava adan maana day Süleyman Peygamber aleyhissalam sühürçi tuşirdi akvazva. Ni sühürçival ihtiyar ganvay diyalı huzvata am kafirdiz alqvezva. Sühürçival im iblistiv muqub jizvay qolaqya. Avuni am iblisti kümektal diyizva. Sühürçivili maqsad haqiqat viç çuravuniya. Sühür daldi insanral çuru kırar gizva, xizanar çukurzava, gölini papan arada qalartozva, fikrar digişarzva, avaçir kırarik el gizva ve masabur. Sühürçiler hiqwan alaq haydani, abruvay sadrani, Peygamber rivaytin kırar iyiz alaq daç. Meytel çanxkiz, hül qepataq payiz, tartsif şahid vol iyiz taz ve masabur. Allah di sühürçiriv, hiçsa sühürni iyiz tadaydi tuş, eğer a sühürçidi, Peygamber vilik galas hücetar iyiz kheyta. Banu Zarik nesildatir asaman kholabid, Muhammed Peygamber aleyhissalatu vesselam sühür daldi zapabratoz alaqna. Cebrail malaikti isir, Muhammed Peygamber diz aleyhissalatu vesselam açuqna, ve ada zarvant oralay quyday, tsusat seferda tual haldnavay sazat aqudna. Muhammed Peygamber di sallallahu aleyhi ve sellem falaq ve nas süriyar kelna ve harsa ayat kelayla Tolar allatiz ve rihatçez kana. Allah di izitunikay sühür dikay idü ayraldi xün emirnava. Sühürçidi jezvay günah hiktin derece dindiya. Eğer sühürçidi ya gafar aldi ya kırar aldi mümin dinsuz daz el qira vurta adan çıka hemişeluq cehennemiya. Eğer adan kırara mümin dinsuz daz el qirday amalara vaşta açevu sühürçivol insan puşsiva yike günah rikay sadiya. Abrun delilarni Bukhari dilay, Muslim alay atanvay haqiqi hadis rava. Allah için veri aktin sühürçi rivay khiray. Gzaf bur illa ki dişehliyar, çpin aqol divay qatis çejida iktin sakar, xizan daset emil tatugay biler khayvalni, çarasuz aqolaq izzit univay, zapab rivay ve sühür divay olhuz qiqayda.
Амма ҳамиша актуш ахтин вақтунда Муҳаммад пайғамбарди алейҳиссалоту вассалам кӀелайхтин Қуръандин аятарни дуяяр кӀелна кунекун хӯнайта пис жедачир. Сӯҳирчивилез ҳар ҷуредин формаярава. Меселаса касти тапарралди инсанар чӀалахарайта акардиз гафаралди изитун луҳуда. Аллаҳди час пистини қисанди садсадавай чера идай ақулни қувват гурай. Амин. Имам Субуки дилҳанва сӯҳирдатун, изитун, запабаравун, ғетералди фалвиҳин ибурвири сафурая. Ғетериз килигна фалвиҳин сӯҳирчивилин ақраби луҳузва. Амма ичӀру кар астрономия илимдиқ галаз акадармир. Ғетериз килигна қӯзмайк олах луҳун Аллаҳдин аламатар қалурун Идрис пайғамбардиз алейҳиссалам ганвай пайтир. Амма қинин юқуз, ам амач, ам қадағая ҳучиз лаҳайта ада инсаниятиз гзаф зиянаргузва. Сад лаҳайди астрологрин прогнозар лаб тахминан буря. Саки абурвири қилиз ақатсавач. Қӯед лаҳайди ам са хирни авачир кӀолахя. Аллаҳди кхевал ҳик хаитани жеда. Қӯед дунядиз хирава чиз ҳак ҳавайда вақтарра қурун инвиридлайн ике ахмақ валия. Пуд лаҳайди ғетериз килигна фал виҳинал машғул инсанри жезвай крар ғетерилай аслуи луҳуз фикирзава. Амма ҳаи ғетерни ва амай вири шейерни халқнувай Аллаҳдилай аслу тирди фикирзавач. Астрологияди инсан фалчивилел ғизва. Алламачидай картуш и илимдал машғул бур саки вири дишеҳлияри. Абруз асир чпиз жинери ачухсава луҳудай адетханва. Ахпа Қуръанда жинери сирчиз вайди туш лаҳарикханва. Сулаймон пайғамбар алейҳиссалам вичин асадал халткана қидия. Ва ҳати ҳерда авоз саисуз амуқ неавона. Ада залон кӀолахар из машбурнавай жинерриз ам ҳатта қенватани чизвачир. Та атана куквари адан аса тӀуна ва пайғамбар чилел аватталди. И вақеади кай Қуръандани кхенва. Жезмай крар ҳич садазни чидач, сад Аллаҳдилай ғейри. Ҳатта чеб келигзавай ксари луҳузвай брузни чизвайди туш. Жезмай крари кай чидай касти абрун сир ҳич садазни ақайдач. Залуҳузвачки авлияривай Аллаҳдиз муқа ксаривай аламатин крар ииз жедач лаҳана. Авлиярилай аламатар аллақдайди кай Қуръандани лаҳанва. Аламатар шариаттал амал иизвай бурвай қисон қилих авай бурвай қалуриз жеда. Амма абру и кар виридаз қалуриз қиқудач. Фалчириз я астрология чизвайди туш, я жинерих галазни алақа авайди туш. Жинерих галаз алақа авай ксаривай алатай крарни исята авай крар луҳуз жеда. Амма виш гаф дюзди лаҳайта, ча зиян гудай сагаф тапандини луҳуда. Я астрология тижир, я жинерих галаз алақа авачир буру инсанрин виридан қилел қӯдай аҳвалатри кай луҳуда. И муқара кӯ қилел бидбахт вал атана, кӯ муқоқлирин арада ҳуҷҷатунар қалмақалар ханва. И гафаралди абруч бел инсанар желбзава. Актин мисъелаяр виридақ жедайди садазни сиртуш. Фалвиҳин қе пайда ханвайди туш. Ам идлай великни авайдитир. Ақл им инсан ҳайвон дивай тафавутлу извай затя. Инсан ҳайвон дилай винея. Вучиз лаҳайта ақл ди адаз Аллаҳ ҷирзава. Ҳавилай актин килик дай бурун чӀалақ хун, инсан диқ авай ақл алчахаравун, адлайни ғейри ам бутриз икрам извай. Буд пересрин журери кай садия. Ҳак хайла килик дай папарин патавфини кай я и дунядиз, я ҳамишалуғ дунядиз эхирати сахирни авач. Ҳадистани лаҳанва вуш фалчидин патавфиита, адалуҳузвай гафарин чӀалақ хаита, Аллаҳди акастивай яхцури қан кпар дуяяр қабулдач. Маса ҳадиста лаҳанва Муҳаммад пайғамбардин алейҳиссалоту вассалам диндал иқрар хайдилай гӯғиниз фалчидин чӀалақ жезвайди кафир динсӯзия. Инай аквазвайвал фалчириз пулгун абрувай кӯмек талабун ҳарамя. Килик дай дишеҳлирин патавфини чина иизвай вир қисан крариз Аллаҳдин патай суаб теқедайвал иизва. Я Аллаҳ фалчирин ва абрун патавфизвай бурун қилиз ақулатурай ва абургзаф эҳтиётлухурай. Амин. Вассаламу алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.